Na e whamahino me he pule anga o ki ai e whakanganga ke tō ai makapuna Fiji Airways ki haapai. Ko e teu e tāli e puha o whakawa ki e wahe whanua haapai i e konferenisi o e siasi Wesiriana toa taina o Tonga. Te tawakai ki whakaiki ki o taranoa ko iaki e hoani mo Senorita Tuiwai. O e tokanga ka ohi ko ngai sea ko e ni ko ostotongi mo ta ofi ko e kakaya mi toa pule anga. Ka o kia e tokanga ki he kakai mi tonga tapuni, ki e whetukutuku ki nao tolu ki he teu e konferenisi i haapai. Ka e taimi da tau e sea e mai mo doania, mwhakahoko mai, o ku whonu katoa e sea e te waha taimi koe ni, ka ku whakahoko mai pe mnau whai ngā au e ki ai, ke toe wakai i, ke pe koe ha ngahi toe puna extra flight, ke ka koe tū koe ia koe mea ku whai ai kore e sea, e ku mahino pe ku wai ngā au e na whakai, e ku au e ngahi whepuna aki ke puna e fitu, koe mea ku whahoko mai, puna e fitu he ako, au ke taha watu a po, o ku kei aingo kei ku o si kei whonu pe, katoa ia ka koe kulawe i, koe maa whoke ko ngā lahi ngai sea koe ni koe ngai puking mei muri. E koe matui koe keke, koe ngai pukai mei muri, o ku kau e taha koe nes mai nai, na sai, ai nau mi maa na toi ko ngā lahi ngai sea koe ni. Ko ki tau tolu koe ni lokolo, o ke mea i sea e toki maa watu kamatani e tau toki puka, te tau ai mea koe toki maa wende ki se rit, mga i winga pehe. Ka koe kore ia, ke e kore mea, e koe ngā, koe ngai mea mau inga ni ki apai, pea koe ngahi hange koe konferenis, koe katoan koe ni, koe ne liu mai, o kai ke toi mahino pe toi whoke age a whee. Pea koe mahu inga ia ke te mau tolu, pea koe kore ia, e mahino pe whakahoko mai, o nau whai, ai ngā au ke wakai. Ka koe kore pe mua ke kore mea. Nei tali ki he kawinga ne Minister tak mamatamu ale whinau, ne aswai whakataha mo e pule o i kauta Fiji Airways i Tongani, ke o mai ai waka sea ni manoa ai kautaha, ke whakanganga pe e malawa o tō i he malawhakapuna salo te pilo level i haapai. O whakotua pese ke o whai ki takoni koe ni. Leo lere mai i he amonete, me fisi. Leo hei whakataha mai ka mo e pure koe ne kataha fisi i Tongani. Na ene i soga whakataha pe mo e fisi. Pe au ku mahalo pe hui ke taha pe ua me heni ku whakanganga a whakafisi sea ni manoa ke tō ki hapai. Ka kotui koe ki o ngongo mahu inga e sea. Ka koe whakakaukau koe ne vahe matoa taha koe ni o kotui ka e sea. Koe ea fisi na ni whakahoko mai na i tō lalo au pito hange pe koe tau uelua koe ne koro tonga o laki koe ni. Kono ngā whaka i sea o kai ha tau kei na toi taimila i aru koe kai sirili ua me koe ia. Koe vahe koe nana mai e sea nane pehe na e pipiki pe ea fisi ke kuantasi. O na whanonga pe paka hauka pe koe e nga mawahe tumo unga ea fisi. Hange ke te o sia ku kamata ke ni hanga tuku mai whakaukau. Ke tau pipiki ke tau tau koe ni sia. Ka koe mea koko watu i he nopere. Na pehe do tako ni sia ai ahi i wike ua mehen ai waka sia ni manoa. O na whatu atu a mai ki e korifiki e ngahi whiama koe tau lawe ki ai. Koe mea taha sia ku whewahe atu. O ku mahino klalotonga ngā tūa i ka inga me fui one i he teu lahi ki hono tali puhai fuakawa, whataha mo i katoa ngā e siupeli ai hawha misteri kolosi i pangai haapai.